ba latofatšwa ebile e le boragwebo Marcus Makgato, Joshua Hlaku, Khumbelo Mabirimisa le molatofatšwa ka bona Amanda Makgato ba latofatšwa ka go tšhabiša le go bolaya Roni Makgato ka sešego. Makgato go begilwe go timelelwa ga gagwe go la Soshanguve leboa la Motsemošate Pretoria. Tlhatse ya mmušo o boditše kgorotsheko gore Makgato o bolailwe ka nepo ya go dira dihlare tša go thekga dikgwebo tša balatofatšwa fao a rego tše dingwe tša ditho tša mmele wa Makgato di epetšwe ka mafelong a dikgwebo tša balatofatšwa. Molatofatšwa wa bone e lego Khumbelo Mabirimisa o bueditše morago kgopelo ya gagwe ya beila. Nakong ya tsheko motšhotšhisi o boditše kgorotsheko gore balatofatšwa ba seke ba neelwa beila ka ge se ka tsoša mmudubudu ka ntle, gomme ka go rialo ga se ba bolokega ka ge setšhaba se thunya mešika dinko. Ge e le ramolao wa balatofatšwa ebile e le hlogo ya peleng ya lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba ke gore NPA ka boripana e lego Mokotedi Mpshe o re nkabe ba tlogetše kgopelo ya balatofatšwa ya peila kgale ge nkebe ba tshwenyega ka polokego ya balatofatšwa. Go le bjalo kgorotsheko e re balatofatšwa ga se ba tliša bohlatse bjo bo kgodišago bja mabaka a go kwagala gore ba lokollwe ka beila. Morwarre wa Motšwasehlabelo Patrick Makgato o re ba lapa ba ikwa ba imollogile gore balatofatšwa ba ganeditšwe ka peila. Re a imologa peina ganyane ya fase re ba le tshepo le go ntho le go dikgoro tša rele tša tsheko ro ka re ba thoma go phaphama ba thoma go šala molato morago, and then gape le bohlatse bo bo fileng ke maphodisa bo a kgotsofatša le state ka mokgo se fileng bohlatse ga bona bo a kgotsofatša, so re nana gore e tla kry-a toka ka pela. Sehlopha sa maloko wa EFF se be se ipilaetša ka ntle ga kgorotsheko ba ipiletša gore balatofatšwa ba seke ba fiwa peila. Leloko legolwane la EFF Josi Butani o re ba thabetše sephetho sa kgorotsheko. Re a leboga gore banna ba botšhotšhisi bo ba ganeditše ka dibeili. Re leboga le matsapa EFF ya tšereng. O tla gopola gore ka prosecutor ya mathomo o ba tšhoga a tšhaba advocate ye e be e tshwere molato go fitlhela EFF e ngwala lengwalo e ba ngwalela gore re kgopela gore le kgwahliše botšhotšhisi ba lena. Ne re leboga ge ile ba re thieletša ba re fa botšhotšhisi ba go tia ba go tseba taba tša bona. Re re se ka ba ka fela ka tabe le gore re ngwadile lengwalo ka yona ya mamotlha a e be jalo ka di-case ka moka tša go tshwana le ye le tša go tlhorišwa ga bana le basadi, because ge go ka ba jalo South Africa e tla ba lefelo le le kaone le gore re ka dula go lona. Go le bjalo kgorotsheko e kwele gore bobedi boragwebo ba mengwaga e 16 e lego Makgato le Hlaku ba lekile go fa monyakišiši wa molato šunya ya mašeleng a go feta seripa sa milione gore a timeletše molato. Marcus Makgato le Amanda Makgato ke bana ba letswele mola ebile e le bo motswala Motšwasehlabelo. Molato o šutišeditše go la pedi kgweding yeo e tlago. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Seshego Magistrate Court.